seat for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Tadi sementara ada Sand in 3 your ikan feet, feel keping the paling breeze besar. in the summertime. Ikan Stars in gigi the kayaknya. sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you. Rara. Ini banyak kali yang mancing cumi. Casting cumi, Ra. Abang jadi pengen casting cumi. Nih, contoh barang. Cumi-cumi. Nah. 1.000, 2.000. Itu satu kresek. Itu apa tuh, Ki? Nah, kan sama di sini. Di sana bayam-bayam, Bro. Ya, ini bayam-bayam. Ini Ricky. Kayaknya kalau lempar apa namanya itu casting banyak juga ZT-nya di sini. ZT, baby ZT. Begitu Indra. Kapan-kapan kita di sini casting. Banyak yang mancing cumi. Cumi nyara rumput. Bisi diusir Indra. Wah, ada yang setrek. Nah, inilah pemancing cumai. Cumi, sotong, gurita, apa aja yang nyangkut lah pokoknya. Dek. Ya, senyumnya. Inilah jembatan putih, banyak yang mancing. Cuman dapat nggak nih ya? Nah, ombaknya cukup besar. Pemandangannya bagus. Ki, kameramen tuh Ki. Bang, udah bang, jalan bang. Alhamdulillah sudah sampai jembatan putih. Karena di Cap tuh nih kalau merah jembatan merah. Oke bang, siap. Assalamualaikum. Terunggulan. Sedurungnya ini. Hah? Oh, baru kesini ya. Jawabannya ini Mas. Oh, Surabaya ya laut juga. Sidoarjo. Oh, hobi mancing nggak? Wih, orang sibuk loh ini, pengusaha. Keliling. Iya. Jumpa sama orang Sragen. Aku Celacap. Nggih. Iya. Oh, Korea. Oh, ini istrinya orang Korea. Korea Cilacap tapi. Iya. Iya. Aku perbatasan Banjar aku. Ya, naik dolan ring Cilacap. Jadi bahasanya bahasa Sunda dan bahasa Jawa bisa. Tapi wis wening Aceh. Jadi pegah-pegah Aceh, jecit. Menan. Kirain suka mancing. Kalau sore mancing lah sini. Ora. Iya. Aisun, assalamualaikum. Ini kamu, Ki, sudah berkeringat Ki. Kita udah berkeringat. Insya Allah sehat. Enak makan. Mata fresh lihat pemandangan Ki, jangan aneh-aneh.